Madyambu ya namuntlha eka Ngula ya Vutivi, vukosi na masipala va ya emahlweni ni ku xavisa ndhawu leyi nga koxiwa eBushbuckridge. Yimelele ntlimari sweswi na hlamala hi ku vona ku vanhu se va fike va byelela ndhawu leyiwa. Hosi hi byi nga xavisa ndhawu liya. Swa sweswi ku va na xihoxo xa ku va hlanganisa claim ya Sihlari na claim ya Karole. And swi endle ku vanhu va Karole va hlekete ku claim ya vona gazetiwile. Ku la ku bayizisa claim leyi ya 98 leyi ai khomeka. Se va bayizisa committee ku claim liya ai valid. Melangutisa Ngula ya Vutivi, vito ra mina ndzi Nsukurulani Baloyi. Vaaki va le Role va khunguvanyekile hikuva masipala wa Bushbuckridge ni va vukosi bya Amashangani va ya emahlweni ni ku xavisa misava leyi nga koxiwa yi tlhela yi gazetiwa eka swikoxo swa misava. Vaaki va ri va endle xikoxo hi 1998 kambe sweswi swa va hlamarisa loko va vona misava ya vona yi ri ku exavisiweni. Loko va ha yimele ku va swikoxo swa vona swi hetisiwa. Vaaki va byele muteki wa mahungu wa Ngula ya Vutivi Solomon Mathebula hi laha va twaka ku vava hi ku tekeriwa swa vona va langutile. Xilondzo xa ku tekeriwa misava swi nga ri enawini hi mfumo wa xihlawuhlawu eka vaaki va le Role xa ha tsakama. Vaaki va ri va dyeriwe misava hi mfumo. Va ri ni hambi leswi va nga endla xikombelo xa ndziriso wa misava hi lembe ra 1998 ku ta fika sweswi ku hava xo khomeka. Va hehla masipala wa Bushbuckridge na vukosi bya Amashangani ku va hoxa tintiho eka xikombelo xa vona. Hi hlamarisaka hi ze hi kombela ka ku hi hlangana so i ku loko land claim yi karhi yi ri kona hi tshembisiwile hi filisiwa na tifomo hi mfumo wa Limpopo ku va tata va endla evaluation va endlile oral research yi va yi pasa na tifomo. That's why na list ya ti-beneficiaries leti ti nga kona ku ndhawu leyi yi claimiwile, leswi vulaka ku even national yi ve considered ku ve na nkarhi lowu ku nga yisiwa na xirilo xi ya ka Scopa ka ha ri Themba Godi. There is a written letter leyi kombaka ku yi fikile na le ka vona mhaka leyiwa ya land claim va yi tiva ya la Thula Mahashi leyi ngo va yi expanda yi le ndzeni ka Role farm leyi claimaka yona. Se Role leyi swa sweswi hi na challenge ya ku the very masipala loyi a nga la Thula Mahashi i hundzule va wasteland. Mu nga vona kwala matlhelo dumping site all over ku celiwa masirha ma vandaliziwa and the like stuff. Hi masipala a tlha tsema na switandi a chela vanhu ti-RDP leti va nga riki ti-beneficiary ene nawu wa land claim wu ri ndhawu loko yi tsemiwa yi va na switandi swa ku tshama. Vanhu lava faneleke va nikiwa ku sungula even va ndhawu mara la ka he a swi endleki hi ndlela yeleyo. Nakambe na vuhosi hi byoxe lebyi tshembelaka ka byona byi tsema switandi kwala ndhawini leyi ya hina. Nawu woluwa wa land claim the same nawu wu tirha ka masipala na hinkwawo a ni ri i national law lowu vulaka ku vanhu loko ku tsemiwa switandi hi vona va ku sungula va fanele va tivisiwa ivi loko va nga na interest hikuva va nga swi xavisaka. Leswi ni nga na ku pfumela ka ku vanhu lava hinkwavo hi nga na vola loko tsemiwa switandi la hi vona lava va fanele va hlanganisiwile ku hlanganisiwa na vona. Vurhangeri lebyi taka byi tisa development byi fanele byi ta byi vulavula na vaakatiko va vini va ndhawu ku va vona ti-first beneficiary ka ndhawu yeleyo. Mara lani ti-councilor a ndi swi tivi ku ti swi mameka mani to ti endlela ku rhandza ku ve ti hlawuliwe hi vona vaakatiko lawa. Va tlhe va ku a va hi tivi loko hi humelela lomu ku nga na ti-project va hijacka van'wana ti-contract va chela ma-comrade ya vona. Vanhu lava na wun'we complex hi leti ti nga la ti yakiwile na wun'we wa ku huma la a nga kona ku ta vanhu va le handle va benefita la. So ni nga fika kwalani ka ku hi hlukumeziwa hi bya vuhosi na masipala masirha man'wanyana marhambu ma le handle kwale swin'wana mi ta famba mi swi vona. Na hi 2011 masipala ve na project ya ku loko va cele sirha hala a va cela G5 ku ri project ya masipala va ku va refila mapatu
loko hi va kuma hi va vutisa ku mi byele hi mani ku mi ta tatatela hi ku I switandi swa vanhu se mi cele na sirha ra vanhu va ku voho va ta vita vaakatiko va ta yi lunghisa mhaka leyi munhu un'wana na un'wana loyi a nga na sirha a ta tsalisa lava nga bayizisa tiko va va nyika ma 500 lava ku ya ku xava leswa xinefu leswi na ku maka byalana swa ku kombela munhu loyi a nga etlela ku va mu rhurhisa ka yindlu yeleyo va ta mi nyika yindlu yin'wanyana kwala ya ka masipala leswi swilo swa koho swi fambile mara a swi na nhloko hi ku hambi mehe ni nga yindi ya komba kumbe ndi ku ka vakokwani sirha ra ye loko va ri susile hi kwini a ku na ma name tag we challenged them hi kombela mi hi vekela ti name tag hi ku va ya ka tiko laha a mi va komberile ku va susa masirha lawaya van'wanyani va la ku endla ti-rituals a va koti ku endla mo lo lahliwa for the sake of their benefit ku va ti kumela mali leyi a va yi vonini yi ri ya project so ntiyiso yi ta hi dlaya hi ku hi vulavula yoho a ku na yin'wanyana hi swo leswi hi vavaka hina hi lava ndhawu ya hehe lani yi nga siki developiwaka koho lani va nga developa hi kombela va yi evaluate ku yi durha ku fika kwini va faka compensation but the undeveloped place they will talk to us va fane va ta vulavula na hi ri vaakatiko hi kota ku ya mahlweni 1998 hi endle land claim hi yimele land claim mara sweswi na hlamala hi ku vona ku vanhu se va fike va byelela ndhawu leyiwa va teka sirha va ri chela xikarhi va sungula na ku bya swihlahlana laniwa loko ndi vutisa ndi kume nhlokomhaka straight va mi byela ku ri famba hosini ya khuluma na vona loko ndi ya hosini va ri famba ya sungula hansi wu endla ku nghenisa atari rawe ka vuhosi se sweswi ni ve na ntlhantlha ku ta va ngula vutivi hi lava ni nga tshembela ka va ku ri va ta kota ku hi pfuna hi mhaka leyi hosi hi byo byi nga xavisa ndhawu liya va suse vanhu haleyi na ndhawu leyi hinkwayo leyi a ku ri vanhu va susa mara loko se va susa vanhu lava va tlhela va suka hansi va famba va tsema switandi va xavisela vanhu na sweswi loko lava xitandi hale va ku byela ku 15,000 ene a tindhawini ta hina ku na ndhawu leyi futhi a hi apulayelile kokwale va nga tsema switandi hi ku hi apulayela nkamba na maphepha ya kona na xoku ma ha ri kona swi famba kahle le vuhosini le va ku hayi ndhawu liya yi fambe kahle mu ta yi kuma ya n'we ndhawu liya hi ya le ka agriculture ya khuluma na va ku va ta hi biyelela va jika lava vuhosi va tsema ndhawu liya va tsema switandi va xavisela vanhu ma 15,000 na nyamuthla na swoswi hi le ku hlukumeziweni hi ku hambi tixesi ta hina laha va nga khipa vatswari va hina a hi ti tivi swa ku ti wele kwini lani va muthavini na va mudluya ku fanele hi ve na tixesi lani nyamuthla ku ya huma khamba la ka ni nga li tivi swa ku li ta hi kwini li fika li hi moxa hi dyeliwa leswi nga swa nyikiwa vatswari va hina ndzhaka ya vatswari va hina ha yi kombela yi vuyela ka hina vini va ndhawu me ni twa ku vava hi ku kusukela 1989 ku endleke swilo leswi na nyamuthla na loyi va bava na vakokwani va ze va hela le va makwerhu wa hina a va kumangi nchumu na mehe swo swi la ni nga yima koho ndi ta fa na va makwerhu lava nga ko va ta fa va nga kumangi nchumu hikwalaho ka ku hlukumeza hi mfumo the unfortunate part ya koho yi fike yi breakiwa hi nkarhi lowu ku nga endliwa cross border ya ku suka hala ka Limpopo swi ya Mpumalanga and of which yi tile Mpumalanga loko yi ta se ku sungula na ku va na ti-irregularity challenges swilo swi nga fambi kahle as compared na leswi se a hi fambisa swoho loko hi ri Limpopo hale ku na ku hlangana na koho loko hi karhi hi famba la komitini kuma ku se ha ngheneleliwa la xikarhi ku na ku phazamisa se hi pharapharana van'wani hi pfa hi va tlhelo loko hi suka kasi nkarhi lowu va fikaka ku la ku bayizisa claim leyi ya 98 leyi a yi khomeka se va bayizisa komiti ku claim liya a yi valid se va ku sunguna ni hansi liya ya ku ri na President Zuma ya va 2014
va la ku lahla vuthala bya ntiyiso ya claim leyi a hi karhi hi ta na yona ku nga ha vi na ntiyiso vanhu lava ya ku va ku tifomo va ri ti lahlekile a ta ha kumeki le ta 98 ku va na ku nghenelela laha mara fortunately swi tlhe swi traciwa back lani hi nga hikuva van'wani va a hi hlayisile ti-record letiya se hi vuya back on track loko mi ze mi vona ku namuntlha hi so hi stika ka liya ya 98 because hi yo leyi fambaka yi nga na ntiyiso yi nga na list ya ti-beneficiaries leti ti nga la hence liya yin'wanyana ya 2014 va yi suspendile and it gonna take time hambi melweni nga yima la leyi ya 2014 ka ha na ta ku tala ta 98 a ti si hela lero hi ta hela hi teta va sala va ti tekela sweswi va makisaka swona so a ni ta vula ku me hi yo leya 98 leyi kombelaka ku hi pfuneka hi yona a hi sweswo ntsena va tlhela va hehla masipala ni va vukosi hi ku va tshikelela hi ku rhurhisa masirha mi nga fambeli kule sweswi van'wana a va swi tivi leswaku masirha ya vona ya le kwihi vaaki va role va tlhela va hehla mfumo ku va wu pfukurile masirha ya varhandziwa va vona handle ka mpfumelelo va ri a va tivisiwanga hi xiboho lexi naswona a va ku tivi laha masalela ya varhandziwa va vona ma nga yisiwa kona Nyankwavi Mbiza i un'wana wa vaaki lava vilerisiwaka hi mhaka leyi. Hi endzerile marhumbi yakwe ku ya vona leswaku hakanene sirha ra n'wana wakwe ri pfukuriwile kumbe e-e. Senda ata kwekwen sweswi la ku ni maribye phela ku na swiribyana vanhu va ko loko hi ta la a ku ni mugodi we buti we ku ni maribye kumbe ena ka va teke khale vo lava chiya swigodo xivilele xa hina hi lava misava ya hina hikuva laha a hi yo tisukela hi yo susiwa hina hi famba hi lahlekeliwa hi swihukwana na tinguluve swi hi chupuka swi lahleka hi ya gangeni va ku a mali hi ta yi kuma hi zange hi kuma mali leswaku kasi a mfumo lowu na government leyi na masipala leyi i yive kwini la yimaka kona hina hi masipala hi lava a misava ya hina masipala a rhumele vanhu va ta chela swigodo lani marhumbini ya hina ndi fika ndi ku kasi lani mu chelaka swigodo leswi xani na mu nyikiwe hi mani va ku i masipala ndi sukile mina ndi aka masipala me ndi ri one masipala ku ni vanhu le va chelaka ale a marhumbini ya hina kati swi humelela yini hikuva marhumbi lawa ya hina hi lava misava ya hina u hi susa ku ta hi nyika misava ya hina a wu hi nyiki masipala a ku famba i ta rhuma khasarala a va susa dawela hi leswi swo kenisa mina hi rembo se leswi mara mo ku nono ku ukume mkhoti a kuma mkhoti ilo konani la ku zaka wana maruku la u ta no mara mina a ku fikanyana ku ngo a ku kalwa mafonwa me ni kulela la marumbi lawa ai ai sikeni ku aduwa u Steve nawe system ishilungile me ni ku tiva kana na kokwana obvious marumbi loko maya silo swa pfaleka na loko teliwile ku ri school na ku va ku hina mazani pala sira ha sala na misava leyi nga chira ko va na we vela u nga ta ri swi tikomba onge masalela ya n'wana wa Nyankwavi ka ha ri hava ni vaaki van'wana va rila va ku vava swinene endzhaku loko municipality a ta rambuta a masirha ya hina hala a ku ri switandi swa ka hina ni kume a phone call
yi ni byela ku no halaniwa ku harambutiwini ku na lori ya ka masipala leyi lunghisaka hala Jazzville yi nga kumeka yi ri na skull ka truck leyi a yi ri karhi yi rhwalela a misava, and then hi ve hi tsutsuma hi ya ka municipality hi lava ku tiva ku humelela yini, va ku no va nyike tender ka nkulukumba wun'wana wa ka Mayinga loyi a ri bizi a karhi a endla sweswo. Se hi ya kuma ku impela i xikalo xa munhu ene laha ndhawu leyi nga affecteka hi laha vacawana a va veka varhandziwa wa voko. Se municipality i fikini ka hina, loko a fika ka hina a ku i ta endla xilo lexi va xi vitaka ku i rebellion. Ya fika hi kuma ku na plus minus 3 ya marhambu plus xikalo xexexe va ku va lava ku ta endla rebellion. Then loko se hi lava ku endla ti-follow up ta swilo swa ku tala va ka masipala va hi pfalela handle, a ha ha zanga hi va na xilo lexi xi khomekaka. Va fike va hi byela ku tanihileswi hina a hi ri vini va ndhawu loko va sungula ku developa ndhawu leyiwa va ta endla 1 2 3. Namuntlha ha hlamala development ka same area yi le ku humeleleni. Vanhu lava va tshamaka kwala ka tindhawu ka ndhawu yo yele ya ha rilaka hi yona namuntlha na sweswi va koho vanhu a hi va tivi ku i va mani lava tshamaka ka yona. Masipala i hi siye handle, a ka ha ri na laha hi nga ta ripota kona, hi fambe tiofisi hinkwato hi lava ku pfuneka swi tsandzise sweswi. Xirilo xa mina i xirilo xa sirha leri nga ceriwa ra bava ene lava va nga hi byelanga swa ku va cela ene a hi ri tivi swa ku ri sweswi ri va ri masipala ri yise kwini ri kwini va ya ke muyako kokwalaya a ka ha tivekanga swa ku a ri ri laha na nako xirilo xa hina xexo loko a nga zanga masipala a hi ripotela a hi byela swa ku u khipa sirha kumbe njhani yo loko hi ya kuma swa ku na muyako masirha va susile. Se hina xirilo xexexo a hi swi tivi swa ku hi fanele loko hi lava ku faka ribye hi fanele hi ya ri faka kwini or ka njhani, xitsundzuxo xa vatukulu ni vana lava ha taka ndzhaku. Endzhaku ka mavhengele hi langutisa loko ku ve swa pfumeleriwa ku va misava leyi nga hansi ka swikoxo yi xavisiwa ke. Hi tlhela hi amukela nakambe eka Ngula ya Vutivi laha madyambu ya namuntlha hi langutisaka xiphiqo xa ku va vavukosi na masipala va ya emahlweni ni ku xavisa ndhawu leyi nga koxiwa eRole eBushbuckridge. Endzhaku ko burisana na vaaki va le Role, hi endzele ndzawulo ya misava ya xifundzankulu xa Mpumalanga ku ya twisisa leswaku xana ku humelele yini hi xikoxo lexi. Leyo i mhaka ya ka masipala kahle va ta fanela ku va burisana na vanhu va ka masipala because hina hi va na matimba ntsena loko hi khome claim leyi endle further research ya kumeka ku i hoxiwe hi nawu and i gazetted kahle ne. Swa sweswi ku va na xihoxo xa ku va hlanganisa claim ya Sihlari na claim ya ka Role, and swi endle ku vanhu va ka Role va hlekete ku claim ya vona gazetiwile and therefore hi na matimba ku hi nga swi kota ku nghenelela loko ku endliwa ti-development ka ndhawu leyo. Mara mhaka ya nkoka hi mhaka ya ku va ta fanela ku va burisana na vanhu va ka masipala because ti-development leti affecta vaakatiko a ti fanele ku ti endliwa vaakatiko va nga consultiwanga. Va ta fanele ku va consultiwa before any other development yi endleka. Anyway i nawu wa tiko lowu wa ku ti-development hinkwato ti endliwa after consultation, a ti humeleli nje. Mhaka ya ti-development leti endlekaka ka misava lowu gazetted obviously ku na ti-development leti endliwa ti ri nawoni na ti-development leti endliwaka ti nga ri kona nawoni. In this instance hi na gazette ne ya Role na Sihlari. Vulavisisi bya hina byo helela byi kombisa ku hi hava claim ya Role and hava claim ya ndyangu ya Role, hi hava claim ya community ya Role, and therefore swi endla ku hi boheka mavoko loko
ku endliwa swilo swa ku fana na ku susiwa ka masirha. Hi boheka mavoko because a hi swi koti ku nghenelela, mara nawu kona wa ku sirhelela masirha ku a nga susiwi swi nga ri kona nawoni, because kwava munhu la nga swi kota ku susa sirha ra vanhu van'wana a nga endlangi application. I department ya hina is just that is another section leyi dealaka na mhaka leyi ya ku susiwa ka masirha. So if va endle complain ya ku va hlamala ku masirha ya vona le ku susiweni, vona va nga tivi nchumu, Thenya a yi ta swi kota ku nghenelela va make sure ku vanhu lava loko va susa masirha la va endla application hi ndlela leyi faneleke, then va susa vinyi va vona va tiva ku va susela kwihi, wava, because that's the most important thing. Then the second part i mhaka ya ku obviously loko hina hi processa claim la ku akiweke la ku ri na miti or makaya ya vanhu, nkarhi wo tala a yi nyiki vanhu misava, because hi nge nyiki vanhu misava henhla ka vanhu van'wana. Hi fanele ku hi va kumela ndhawu yin'wana ya ku va vanhu, if xana vona va opte ku va lava ku kuma misava, mara if settlement option ya vona i ri mhaka ya ku va lava mali ne, then hi ta endla ku hi va hakela mali ya ku va compensate ku timfanelo ta vona ti lahleke hi nkarhi loya wa apartheid. Vona va kombise ku va zame ku vurisana na vamhani ka masipala, and the councillors ti kona ta tindhawini to tala, and therefore if those councillors a va yingiseli, then they must take it up from there. Kuna ti-public institutions ta ku tirha na timfanelo ta vanhu, so such as the Human Rights Commission, Public Protector and others. Ti-rights ta vona ti fanele ku ti nga khomiwi kahle, va miyela, va ta fanele ku va vulavula ku va swi kota ku pfuniwa hi vanhu lava faneleke. Hambiswiritano, eka swihehlo hinkwaswo leswi kongomeke masipala wa Bushbuckridge eka mhangu leyi, masipala wu tsandzeke ku hlamula. Swi ve tano ni le ka yindlo ya vukosi bya Amashangana, na vona va ale ku hlamula. Hi fike makumu ka nongonoko wa hina wa namuntlha. Loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela email eka ngula@sabc.co.za, kasi Facebook na X hi kumeka hi mahungu ya Xitsonga. Riperile.